bagambire ibi babire bari ya factory y'amajano muri Campunga bayama yo kurwo mukoti ahawo mushango ubwo butikiza no butwira hagati y'abahinji b'amajani n'abebembezi babo ngo ukagendaje umuramuzi yashara kurizira nko amateka gari konkanye obusinguzo no bwanyu tubwanje tubwawurisi obusinguzo no bwoha no bwanyu obusinguzo no bw'amajani kureba ngagarakaho bagaraka mu business ahubwo kuba marane mingi economy zifire abantu mwacomesa abana banyu abantu mwakine byo kurya abantu mwakine kasabo no maka ahubwo kuba business yitwe kagireta kafa ahabwe nsonga ezituryo nturwanarira kutomutera so bino ndijo umuntu arakosa kugira ngo doye norsa rokubasa koraki bajwecere mai okujwecera kwanyu mukakwa body mwajobwire bwawayo yayeyongerayo ukate kwasa kwendere mutagikozereki because mureba bwe cyo kibode rukora nyuma mukisharaho so body yadireteka kora kintu cyota ekitutagire ngo ekikore ne yakora ki enshobi so nicyo kora kitwabe tugire mu koti mwa tugambire twabireka koti ikizana nitwe ngo kusharamu kugira ngo hatiya omutine body reka baye registrar abayambe mukoreki AGM mushare muko kumije koraki ko kumije kujwecerwa then ko niyo muje kwesharra biona twabigita zaba billion abirneje nemwe mwena majani agutware sera ga billion mukaga katije ngo bakagasa nango bagaguzara billion 5 gace cyo factor umu ninga gari mu Mombasa garam mbashete zarjire muze kaze kazi kari odine manyana na manager so ebintu bitwena ngo abahinji mwetegereze abahinji borekero kwerarikirira ahabwe ibintu byabo mu factory y'abushenyi nuko kushaba polisi okubaho bukume ibintu byitwoku dukumirwoha birumburyo ki biryo mukono yoha dubayo bitu ninga tibiriyo bakabigagaho abo kwancho niyo nyebuza mwe niwe tarobodi taro kachiku ati biryo mukono yoha kurenga twarwo twakikagete nyoni ndengo twafutaha aha kubenda yashikire kuzarwa obo yanga netekwa kuzarwa ko kwanga kurabifi nabakushaturenda negira ki mbwena twahika yona ninjangwa abahinji mwikirize tunyweze kandi cha leta abantu aba batweta no kutuhereza information y'ibihire ngahi oruguru mwakoraje munonga katugace tubaterera umunga. So I think bino bijja kugwa wanga fena tuli kumeni effort yachi yabalimi kuzaawo kulabika nti social economic transformation nti abantu baba bulungi wanga tuli mu kisanja akuna uchi chezo president ebintu nga bino wolaba nti abalimi baba fertilizers bakola kituna programs za PDM programs okola kanga tuyamba abantu okubajja ku level esembayo mpaka ki kulege yo wagulu so omuntu yena akwatagana n'omulimi ngalabika nga disorganizing government programs pepa tujja kudiringa naye so katuleka amateeka katekinge cause mba mulina mugoberera amateeka nga bagambya mujja kuyingira gasha kwa Ben Mohoz.